hari amazina make cyane yamaze kwandika amateka atazibagirana. Iyo avuzwe mu Rwanda, abantu benshi bahita batekereza amafaranga, ubukire n'ibikorwa bikomeye byahinduye amateka y'ubucuruzi bw'igihugu cyose. Ni abagabo bubatse inganda zikomeye, amahoteli ahenze, amabanki, amagorofa, inyubako z'ubucuruzi n'ibindi bikorwa bifite agaciro k'amamiliyoni menshi cyane y'amadolari y'Amerika. Bamwe muri bo bari ba nyiri ibigo byakoraga ku rwego rwa Afurika yose, abandi bari bafite imitungo yifuzwaga na benshi. Ni abaherwe banditse amateka atazibagirana mu Rwanda, cyane cyane mu bihe bisatira jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ariko si ubundi ni gute aba bagabo bageze kuri urwo rwego rw'ubukire? Niyo mitungo yabo yabamamaje kurusha iyindi? Ese uyu munsi baracyariho cyangwa bamaze kwitaba Imana? Kandi se ninde wari ufite umutungo munini kurusha abandi? Muri iyi nkuru tugiye kubagezaho amateka y'abo banyemari abajejeta faranga batanu ba mbere bazwi cyane mu Rwanda, ndetse duhere ku wa mbere kugeza ku wa gatanu turebe ibikorwa byabo by'ingenzi, aho ubuzima bwabo bwarangiriye cyangwa aho bari kuri ubu kubakiriho, ndetse n'agaciro k'umutungo wabo. Mureke dutangire n'umugabo benshi bemera ko yari umwe mu banyemari bakomeye u Rwanda rwigeze kugira. Nanjye muri kumwe muri iyi nkuru, nkandi yanatiriza wagiye ku migabanzi banze nkabaziringa mu nzira, izo narose zikaba impano y'Imana ntizira amagambo, abagambanyi barunduka ikiganje. Twihuse cyane nk'isasu, ku mwanya wa mbere turahasanga Tribert Rujugiro Ayabatwa, umwe mu banyemari bakomeye Afurika yigeze kugira. Yashinze Pan African Tobacco Group, uruganda rw'itabi rukorera mu bihugu byinshi bya Afurika. Yubatse kandi inyubako ikomeye cyane ya UTC cyangwa Union Trade Center rwagati mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Anashora imari mu nganda z'icyayi n'indi mishinga minini cyane. Gusa mu mwaka w'ibihumbi 2010 yavuye mu Rwanda arahunga ajya gutura i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, naho ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2024 yitabye Imana azize indwara y'umutima. Ubutunzi bwe bwabarirwaga muri miliyari zigera kuri 5 z'amadolari y'Amerika zose. Akaba ari nawe wari umukire muri Afurika y'Uburasirazuba yose, bitewe nuko habarwa agaciro k'ibigo n'imigabane yari afite. Naho ku mwanya wa kabiri harasi na Rwigara washinze Premier Tobacco Company, uruganda rwakoraga itabi rya Premier ndetse na Sika. Uyu mugabo ni nawe ubyara Diane Rwigara wiyamamarije kuba perezida w'u Rwanda mu mwaka wa 2017 agatsindwa uruheno. Naho ku mitungo ya Sina Rwigara azwi cyane harimo hoteli nini Yari mu Kiyovu bakunze kwita hoteli Kiyovu, bakanayiririmba mu ndirimbo nk'uko byakomeje kuvugwa. Yari afite amagorofa y'ibibanza byinshi mu Gakinjiro ka Gisozi no mu mujyi wa Kigali. Gusa iyo hoteli yaje gusenywa nyuma y'urupfu rwe kubera impaka zishingiye ku byangombwa by'ubwubatsi, bivuga ko ngo yayubatse nta cyangombwa cyo kubaka yari afite. Nk'uko twavuze haruguru, uyu mugabo yari atuye ku musozi wa Gisozi n'ubundi, ariko mu gihe yari arimo atembera mu Gakinjiro ahari amahoteli ndetse n'inyubako ze nyinshi, mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya 4 2015 yaguye mu mpanuka y'imodoka yabereye i Kigali mu Gakinjiro ka Gisozi ubwo yagongwaga n'igikamyo gikomeye cyane. Ubutunzi bwe bwabarirwaga muri miliyoni 50 zose z'amadolari y'Amerika. Naho ku mwanya wa gatatu turahasanga umugabo witwa Kajeguhakwa, akaba yari umwe mu banyemari bakomeye cyane mu myaka y'igihumbi 1990. Mu mitungo ye harimo Petro Rwanda, isosiyete yacuruzaga ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda rwose. Akagira n'imigabane myinshi cyane muri banki yitwaga Bakari, amasitasiyo ya risasi, amazu y'ubucuruzi n'indi mitungo itimukanwa myinshi cyane hariya mu karere ka Rubavu wari ku Gisenyi cya kera. Mu mwaka w'ibihumbi 2001 yarahunze ahunga u Rwanda. Kuva icyo gihe yahise ajya kwiturira muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya California. Mu bihe bye byiza ubutunzi bwe
bwabarirwaga muri miliyoni zigera kuri 25 zose z'amadolari y'Amerika. Twihuse cyane ku mwanya wa 4 tuhasanga Felicien Kabuga. Yari afite Byumba Flour Mill, uruganda rwa kawunga, inyubako z'ubucuruzi ku Muhima no mu bindi bice bya Kigali, imirima minini cyane, amashyamba magari ndetse n'ishoramari mu buhinzi. Yafatiwe i Paris mu Bufaransa mu mwaka wa 2020 nyuma y'imyaka myinshi ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga ku byaha bya jenoside. Nyuma za kwitaba Imana ku wa 16 Gicurasi 2026 mu Buholandi, aho urubanza rwe rwari rwarahagaritswe kubera uburwayi. Mu gihe cye cy'ubukire bwinshi, umutungo we wabarirwaga muri miliyoni 50 zose z'amadolari y'Amerika, kuko yari ashyigikiwe na Perezida Habyarimana, yaranamuhaye amasoko menshi mu gihugu cy'u Rwanda. Naho ku mwanya wa 5 tuhasanga François Xavier Mironko. Yamamaye kubera Mironko Plastic Industries, rumwe mu nganda za mbere zikora ibikoresho bya plastike mu Rwanda. Urwo ruganda rukora amabasi, amajerekani, indobo, ibigega n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu ngo no mu bwubatsi. Uyu we aracyariho kandi ibikorwa bye byinshi bikorera i Kigali. Ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyoni 15 zose z'amadolari y'Amerika, nubwo yishoye mu manza akaba yaratangiye gukena nk'uko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize. Gusa aba bagabo ko ari 5 banditse amateka akomeye cyane adateze kuzibagirana mu bukungu bw'u Rwanda. Nubwo bamwe bitabye Imana, abandi baracyakomeje ubuzima n'ubucuruzi bwabo. Naho imibare y'ubutunzi bwabo yavuzwe nishingiye ku makuru yatangajwe n'ibitangazamakuru n'isesengura ritandukanye kandi ryizewe. Ubutaha tuzarebera hamwe abakinnyi 10 ba mbere batunze amafaranga menshi. Nimuzacikwe. Njye mbifurije guhora muronka amahaho. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, ibahe kurambira kubona ibyiza n'ubundi Imana iruta izindi n'ubuzima. Bye bye. Naho mu biganiro byacu by'ubutaha, Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe. Turabakunda cyane. Kubageze kuri uyu muyoboro bwa mbere, nimukande subscribe muzajye mubona ibiganiro byacu by'ubutaha. Kubakunda ibiganiro byacu namwe mukande like, natwe turabakunda cyane. Tutafafite ntaho twagera. Imana y'amahoro n'imigisha n'ukuri gikomeza ibane namwe. Turabakunda kandi dukomeje kubifuriza kuramba ndetse no kurambira kubona ibyiza. Bye bye. Nongere mbasezereho naho mu biganiro byacu by'ubutaha. Bye bye bye.